Usembut Menteri Rangba Kejela uba Prestun Tensong mentakasngi ulah hiar sya umden riboh distrik naga benta ban bu mau nong rem ban sedang pentrei no shen ya kasurok nong po umden kabadon kajingjong kaba arpau kilometer. Kani kesngi kalong shisha kajingkurku bat kajingkemen kaba kraw naga benta kinong shong shnong jong kani kathan bat kiba pendon kam ya kani kasurok. Haga balawan banyadon rengkat lang nadu uba Mirbon CM MLA Kenongpo, Dr. Celestine Lengdo MLA Umsning, Mbak Balajit Rani MDC Nongpo, Kihe Officer Katanat PWD Roads, Bat Building Kejela, Kibor Penyat District Karibhoy Nalor Kiwe de Kiri Rangba Bat Kipat Nongshong Shnong Jong Kathan. Ya kani kasurok kaba penyaso na Nongpo sya umden kepala yo banbu maunong rem mentakasngi, lamang tengka lengba ka state plan. Haka jinglut kaba sau pukhandai pen san pulai klur tengka kaba anshna da kasurok intermediate lane kaba don ya kajingyar kaba san mitar kadba ya kaba sapat na umden Sunapur kaba don kajingjengai kaba lai pupra 100 kilometer lamang tengka lengba ka skim PMGSY 3 batch 1 haka jinglut kaba sapu nyau pen arpau klur tengka haka ba ya kani kabenta kaba sa ansa sedang no hi shen. Sibit endangi nilayam ni na katiga badan sadon ni keban ak drama. Kata kebelat dikena abha. Dinong bau teh uslen wan pendi. Kata kebelat dikena abha. Tambanga ia leding ngala reben gasni. Keren kat keren kam lele ai baka kam kan keren kam jam. Ban ya ketin. Ya kata kabengi ong ka tendering proses. Hapo kajelam jong usi roads. In finalize no hapo kanega Christmas. Ka work order ngin sa ai shen no bat ya kakam ngakwa banyak tu lepai pi. Bangin sedang hal benayu benekong jong wa hajara kosan. Omtang napo nongpo hadum den ya ka work order jong kani ka surok nang ni na umden hadu haberni hadru ngin isu no habenai Januari bat kakam kadiban sedang ha utei penai penengkong jong snem arajar arbosan ngamla ban klet ikong si miwan bani kendu yang hante po office hak jadi don lang ke jomi bak Merel Bon hak jadi don lang jong UMDC rengkat ru bat kaptukat ni kiken hun nang yalang teng bahalang kejingwan jorki kelong ban ong hatung nia ngap uprostu nulong ayu tengah kuah ban ong ya pi kitu kiperlok kibawan hakatukas ni ku Malaysia hajaru ngalakular ya pi barya kakam ka proses barokhoi ngin pendet apo ubenai ubakat ar jong snem arhajara tosa kenang bau arhajara atusan kakam kat sedang tekala urlong kaburom kali cepi di pajak masuk nong barok gitu kiperlok let's say kita sutu bakla gitu kiperlok let's say kumba ong iba Merelbon kiba keren lai pujaj lai poskit kam lalei beteng ban keren ngipdiang syobha ya kajing keren jongpi bat nginem sange ban le ya kabadei kata kabang akwa bantum syai hakmat jompi kilong keme kilong pa kikun samla bagi san popra kilometer site kadai ke surok ka belajrong nongpo haumden arpo umden hadu habernihat lai popra siteng kilometer yakap song pisa belamang ru la batai ibak Merelbon menne jankot syakasis paklur
ladaya keng si klik beriu bengin aisan hajar tengka si spak klur ngai mal lajan kot tenre kami ka property ka bangambot banong kabadai ka jong pi ki paitba jong kaneka area kane kanne pateng la pateng kanlong ka jingker khu ya kini ki hep ki barit ki bapong uniform bat kumju ya ka pateng ka jong ki ngi nakaliang jo ka sorkar kham tam ha ka bedei bat ka surong daki hajar klur ni pulut chisnen ngane tho ya pi mentau snen ila ai sanction leng ba jong ka PMJSY jankot syaka pras pa kilometer ke sulak bat kapisa jankot syaka si hajar sispa klur tengkah kabangin sedang haunus nem ubangi ong ka financial year ar hajar ar pusau ar hajar ar pusang kidon ki project omduna ya ka prapo prateli tangki surok bat kumba arpo teli tam kijingking kabamut sispa tam ki project lengba jong ka PMJSY kan ikan long kencing kerku ya kejela kejungi berokoi nang ta susu na ka state plan mentau snen omduna ya ka si hajar sispa kelur kabengi ai sanction si hajar sispa kelur ka state plan si hajar sispa kelur ka PMJSY hato ya keng no pikir hep kibarit ngaduna hai kejikeng saus pa kelur ka CRIF ni ong keng no pimi kanu sispa lai kelur kata kami ong ka IDF keng no pimi kanu nang ta susu ar hajar kelur tang ya kesulok nak World Bank total lang tami kanu Each among us, let's put a big clap as a sign of welcome. Dap ya kane bentang ke bang ni kum kathan ngilai ap nadu kipor ki bakhaman swa bandan no kabukum kane kesini ke bakarpang